Għada fil-5 ta' wara nofsinhar Monza mmexxija minn Christian Brocchi se jiltaqgħu ma' Hamrun Spartans f'logħba li tintlab fil-Hib Stadium u li dħul għalija huwa b'xejn. Fost dawk li mistennija jilagħbu għall-iskwadra Taljana li ilha l-aħħar jiem issegwi kamp ta' taħriġ f'pajjiżna hemm Reginaldo, ex-plejer ta' Fiorentina, imma wkoll plejers ġodda bħal Marco Fossati li lab 17 il-logħba fis-Serie A ma' Verona. F'kummenti lil Net Sports, Christian Brocchi, ex-coach u ex-player ta' Milan li magħhom fost oħrajn rebaħ żewġ Champions Leagues u llum il-ġurnata jmexxi lil Monza, iddikjara li qed iħares lejn din l-opportunità biex jipprova sensiela ta' akkwisti ġodda. Stiamo lavorando per far conoscere i giocatori, per integrarli al meglio, per far conoscere le caratteristiche l'uno con l'altro. Quella di sabato sarà la prima partita dove vedremo dei nuovi acquisti all'opera e quindi sarà un'occasione per noi per confrontarci contro una squadra importante e anche per vedere a che punto sono i nuovi arrivi. U maħsub li tmexxija ta' Monza jiġifieri Silvio Berlusconi u Adriano Galliani sissa nefqu mal-1,7 miljun euro fuq 7 akkwisti u jidher li għadhom mhux lestin.